باش خوندەکارین هێژا مەیرۆوانەیەکان و ببن لەسەر شەڕی ڕزگاریانەتەوی و ئاواکردنا کۆماری لەبەر دەمان بێ کۆمارە بەسا کۆمارە تورکیەتکن یاگۆ پشتی شەڕی ڕزگاریانەتەوی دێ ئاواکردن شەڕی ڕزگاریە نەتەوپەرستیە ئانادۆلیایە بن پێشەنگیە مستەفا کەمال ئەتەتورک دێ برێڤەبرن دێ وی شەڕی دەژیش خۆوەکە هەفکاریە شەڕی ڕزگاریانەتەوی دێ بنافکردن سەرمیانên کورد و cihûyan bi çîna jor a Tirkan re peymanekê çê dikin lê xiristiyanî ji derveyî vê peymanê dimînin û ew jî dibine armanca wan. Di sala 1919 de ev peymana ha bîngehê xwe ji îtîhad û tereqiyê girtiye ya Tirka. Li vir Mustafa Kemal sihnameya ji mîr û begê Kurdan re dişînê dibêjê got ji bo piştgiriya Kurda bistînê di wan nameya de çi dibêjî? Dibêjê ji Mustafa Kemal em bêjin rêvebirê Tirkiyê bû li Yûnanê ji dayîk bûye û di dawî de jî ji xwe dibêjin bi êşa Kezebê dimrê li vir Mustafa Kemal wekî jeneralekî jêhatî û zane bû dixwest got piştgiriya Kurda bistînê di riya nameya re gelek nama ji mîr û begê Kurdayê wê demê re dihatin şandin dixwest got piştgiriya wana bistînê êdî di wan nameya de çi dibêjî? Dibê em ê dest bi şerê rizgariya Anadolyayê bikin û yanî dibêjê Kurda vê tiştê hene hûn jî bi me re alîkar bin dibêjê ev şer wê li ser navê xelîfeyê İslayan jî xelîfeya Osmaniyan bê ev şerê hayê got derkevê wê li ser navê xelîfeyê Osmaniyan bê dema got şer bi dawî bibe em ê weke du gelê dost vî welatê birêve bibin. Behsa kî dike? Behsa Kurda dike bêjê dema got şerê rizgariya Anadolyayê bi dawî bibe em wa yanî Osmanî û Kurd êdî em ê vî welatê birêve bibin weke du gelê dost. Ji xwe her yanî sozê wana jî her dihatin yanî digotin lê wekî dî jî ev sozê wana dihatin xapandin. Wekî bêjin ji bo piştgiriya Kurda bistên ji ber hêz û cengewariya wa ya di şera de dixwestin got buware şer bikin di dawî de jî êdî mafê Kurda nebû û xweseriya wan nedigihaştewa û her dimane bin destê desthilatdarên Osmanî de. Li ser vê bîngehê ev nameyên got hat nişandin li ser vê bîngehê kongir tê li darxistin. Ew tê de sih şêx û begê Kurda vî şerî dipejirînin yanî ew jî buware şer bikin. Di dawî de ji xwe dibêjin em ê weke du gelê dost mê birêve bibin lê ev tişt pêk nayê. Kî jî piştgiriyê dê Osmaniya? Rûs. Rûs piştgiriyê dine Osmaniya lê İngilîz dan û standinê xwe bi Osmaniya re çê dike dibêjê divê te dev ji Rûsa berdî ji bo got di dawî de çi bike peymana Sîverê bê bandor bimîne da got İngilîstan û Osmanî pirsgirêk de dî navbera wa de hebû li ser mijara Mosul û Kerkûkê ji ber zengînbûna her du herêma bi petrolê êdî dixwestin got peymana Sîverê bê bandor bikin. Ji ber got peymana Sîverê de hatibû nivîsîn got wê Kurdistaneke serbixwe ava bibe li vê derê İngilîza û Osmaniya her du wan nedixwestin got ev peyman pêk were ji ber vê yekê jî dixwaze got têkiliyên xwe bi Rûsa re qut bike. Piştî vê yekê em bêjin gelek Kurd nêzî vî şerî dibin li milê Bakur jî li milê Başûr jî lê aliyê Dêrsimê naxwazin got tevlî vî şerî bibin û dibêjin xwesteka me ew e got em Kurdistaneke serbixwe ava bikin. Piştî vê yekê dest bi şerê raperînên ûç girîtkin sala 1919 1920 ew milê Dêrsimê naxwazin got tevlî vî şerî bibin lê gelek Kurdê me yên din tevlî şerê rizgariya Anadolyayê dibin. Êdî dema got İngilîz û Osmanî bi hev re dirûnin bêjin mê peymana Sîverê bê bandor bikin lê cihê wê mê peymaneke dî li gorî xwe gorî berjewendiyên xwe wê werê bikar anîn navê wê peymanê jî peymana Lozan e. Peymana Lozan ji xwe êdî di qesra Şêrîn de
هاتبوو نویسین گۆوەی کوردستان ببێ 4 پارچەوەکی بینگەهێکی ژێر هاتبوو دەینان ئەو divê peymanê de peymana Lozan de dixwazin govî tiştê hene bêjin bikine warê miriyetê de. Peymana Lozan bi sala bêjin peymana Lozan bi sala 1923 de li ku derê tê şanekirin lê bajarê Lozan ji xwe bajarekî girêdayî Swîsra ye li wê derê ev peyman tê muhirkirin. Ev peyman di navbera kîja hêza de tê şanekirin? Di navberan bêjin Ferensa, Ingîltera, İtalya, Yaban, Yunan, Amerîka, Romanya, Yugoslavya. Ev bajarê han heme dixwazin bo Kurdistanê parçe bikin û dixwazin bo ew peymana Sîverê bê bandor bimînin. Ji xwe armanca yekem ji vê peymanê ew bû got armanca yekem ew bû got peymana Sîverê bê bandor bimînin. Peymana Sîverê ji xwe me got tenê li ser kaxeza me û tê de mafê Kurda nehate dayîn. Dema got ev peyman tê şanekirin em bêjin bendê wê çûbûn yan jî xalên got li ser va ser hatine bêjin erêkirin. Yayekê ew bû parçekirina Kurdistanê. Parçekirina Kurdistanê kirine 4 parça. ev bêjin bîngeh bû yanî Kurdistanê parçe bikin. Peymana Sîverê bê bandor bimîne. Bê bandor bimîne. Dema got peymana Sîverê bê bandor bimîne êdî Kurd jî nagihêjina xweseriya xwe û dewleteka Kurdistanê ya serbixwe ji bo Kurdan nayê avakirin. û parçekirina Kurdistanê kirine 4 parça di navbera Sûriya û Iraq û Tirkî û Îran. Van her 4 desthilatdaran êdî Kurd ketine bin destê we heyar û cameya îro jî ji xwe hê ev peyman tê bikaranîn. Ev 100 salê vê peymanê got li ser Kurdan hatiye meşandin. 100 sal demeke ne hindik e. Ji ber vê yekê ji dîroka Kurda her timî dîrokeke bi êş e. Yani dema tu vegerî dîroka Kurda Kurd rastî qirkirin, tunekirin û pişaftinê hatine, rastî komkujiya hatine. Ji ber ev peymanên got desthilatdaran li ser Kurda dane meşandin bi taybetî jî destwerdanên dewletên ji derve. Xala Sîya jî ji vê peymanê ew bû got ji ber got Ingîlîstan û Osmanî pirsgirêk navbera we de hebû ser mijara Mosilê ji ber zengînbûna vê herêmê ya bi petrolê êdî dixwestin got li hevhatinek çêbê referandum çêbê lê İngîlîz bi awayekî tundî li vê dijî vê referandumê derdikevin êdî vê pirsgirêkê dişîne komeleya netewan. Li wê derê êdî pêşniyar tê kirin got Mosil girêdayê Iraqê bimîne. Dibêjin gereke mafê Kurdayê di wê herêmê de jî bê dabînkirin. Erê Iraq bêjin Mosil girêdayê Iraqê bimîne lê wê petroleya ya di wê herêmê de wê li ser 25 sala serê sedî 10 wê dê kê wê dê bêjin wê dê Osmaniye. Osmanî jî di berdêla wan pereyên got li İngilîzan deynê İngilîzan li Osmaniya wê di berdêla wan de wê 500,000 pereyan wê bidî İngilîza. Ew jî ku derê ji wê petrola got qezenc bike ji Mosilê. Me got wê ew petrol li ser 25 sala wê ji Iraqê re serê sedî 10 wê jê re bê şandin. û İngilîz jî berdêla wan pereyên lê Osmaniyan wê Osmanî ji wê serê sedî 10 ew dihê got bigihîne wê 500,000 pereyan bidê İngilîza. Ji xwe me got bîngehê vê peymanê jî li ser peymana Qesra Şêrîn dema gotê de hatibû gotê Kurdistan bibê 4 parça di sala 1603 û niha de. Bêjin xala Sîya çûbûn li hevhatinek li ser mijara Mosilê
سرمجارة موصليش بر زنجين بونا في هرمي يا ببترولي إيدي تركو عثماني دقهيجن أنجامي بوي موصل قريداي كيب ميني وقريداي عراقي بميني قريداي عراقي بميني لي وموصل جوي بترولي سري صديده وديكي ودي عثمانية لسر 25 سالة 25 سالة اف بندا سيابو لهف هاتنك تشيبو لسر بيمجاري بندا چارا ايدي كومارا تركيا دي آباكرن ددما كيدا ددما مصطفى كمال أتاتورك جبر بيكي جير بيجن أتاتورك زماني عثماني دا يعني زماني تركي دا دي واقعا باوي تركاش بركو ددماوي دا امكارن بيجن عثماني لاواز بون بر تيكچوني ودچون لي ددماوي دا ديسا عثماني وكان بهيزاوي جنوبا دي بكارن بريا سياسة ويين قريش ايدي هشتيا بو كومارا تركيا دوی پیمانی دا وری آباگرن سال 1923 دا و اف مجارا موصلی جی هاتیه چاره سرکرن ده پیمانا انقره دا سال 1926 دا بوی یکی جیش خواه اف بون بندین پیمانا لوزانی او مگود افصد سالی وی پیمانی جی تی بردوام کرن حیار و جامعه ایرو جی او بینگه پارچبونا کردستان دی بود انهام بين فرسين نرخاندني دوجي جي بروس كين بو مصطفى كمال جي نافچه كردستاني را شاندن چه ديار دبا او نامين بو مصطفى كمال اتاتورك جي مير و بگين كردان را شاندبون ديدا و ساتي گوتن امي دست بشري رزگاريا انادوليا بكن دما گو شر ويشو افشر لسر نابي خليفه عثماني عن بي دما گو شر بداوي ببي امي وكا دوغلي دوست بي ولاتي بريفا ببن دخواست بفي بفان ناميا بشگريا كردا بسليني دا گوالي كاريا وي بكن بشري رزگاريا انادوليا ايده پرسا دوات بيجي خو پارستنا كردان لدولتي روجاوایی لسر داخوازا كي بيك هات لسر داخوازا انجليزان اب يك بيك هات پرساسیا هلوستین کردان لهر آلیه کردستانی لهمبر پیمان لوزانی چبون دستپیک دا کردین باشور ملین باشور بآوای کی نزیکی بی شری رزگاری آنادولیا بن او ملی باکور جی عینی تشت لی ملی دیرسمی سال 1919 1920 تبلی بی شرینا بن و دست برافرین پوش گرید کن دخوازن بو سرهلدانکا سربخوا آوا بکن. ده بپشتی به یکی پیمان لوزانه سال 1923 ده ده شانه کرن دوی پیمانی دجی مافی کرداش خواهی دنینه بینگه پارچبونا کردستان دبی 4 پارچه دنابرا دستلاتدارین سوریا عراق و ایران و ترکیه پشتی به یکی جیش خواه بیجن کومارا ترکیه جی ده آوا کرن. پرسا چارا جبو موصلی چی بریار هات استاندن مگو لسر موصلی پرسگریک ها بود نابرا انگلیستان و عراقی دا بیجن عثمانیه دا انگلیستان و عثمانی لسر وی پرسگریکی گلکی مانه او واد خواستم گو هریما گو کرد لی زیده بن دخواستن گو تیدب مین انگلیزا نتخواستن گو دفج وی هریمی بردن همان دمی دجی عثمانیه نتخواستن گو دفج کردا بردن هریمی گو پرانیا و کرد بن تایبتی جیش بر زنگین بونا وی هریمی ببترولی ایدی انگلیز و عثمانی بیجن رفراندوم اکی چید کن اف رفراندوم ت انجامی نادی وی پرسگری که دشینا کوملیا نتوان لوی داری دبیجن وی موصل قريداي عراقي بميني و تيداش خوا وي اف بترولا دموصلي دا وي سري صديده ويجبو تركا بميني لسر 25 سالة و دبرديلا او برين ان انجليزاي العثمانية جي وي 500,000 بريان وي بدي انجليزا اف برسجريكا
موصلة إيدي الهفاتن تشيل بيت نابرا إنجليز و تركيا إيدا دبينجي حزيرانا 1926 هذا ددما بيمانا أنقرة إيدا تيجوتن قوي موصل قريداي عراقي بميني داقو ما فيوان كردي ويدريجي بيدا بينكرن تبي أواي شوام ما برسي خوشي چاره سر کرن وانه عمه بداوید بی حتی وانه کدن هن بمینن دنا بخیر و خوشیه